Assalamu alaikum. Bir жолу тугандар. Мал базарынын ичинде мал жакта мындай чай иче турган орун бар эле. Шашылык бушырчы бул жерде. Жакшы место эле. Ошол место азыр нар жакка көчтү. Ошону көрсөтүп берейин силерге. Мына жол менен базып эле. Бул жерге малдын жанына ыңгайсыз болуп калат деп көчүрүптүр. Assalamu alaikum. Aynen bazaslar. Тағы ушул жерде ачылды чайкана. Жаңы. Элдер келип атат буюрса. Кириңиздер. Bu толдун жаңы место. İçi sonuna gömü salkını. Şaşılık çok mu bugün? Mümkün de bu yazı. Bugün produktu oyacaktı görüyor geldi. Ellerge oyuyor produktu olgan. Yetin bazını görüp koyuyorgan. Tamam. Kançadan mol otur yani? 440. Uyduk ha? Koyduk yok mu? Koyduk 480. Tuğan kaldı 480'den bolsa. Bir bağda. Жақсы рахмат ишиңизге келек. Малина почем? Малина 150 сомдан дейді. 3 килограмм шығады. Килограмм 150 сом дейді. Чеснок почем? Чеснок штучно, это килограмм 100, а штучно. Опять вы... Да, интервью. Интервью. Ну, ты покупатель? Нет. Birinci Katar'da eli koyken mi olacaktı? Bakırcan 60 değil. Bu karışık kançadan? 30 somdan. Bu qanday? Çoң kapqanıqı ne sort? Голландский. Голландский дегенде. Жақсы. Штука 20 сом екен бұл капуста. Азыр алып кетейін. Алча қанша болып отыр? Алча. 60 теңге 300 сомнан. Иә. 300 сом. Çelek 300 som bu. Çelek. Çelek. Edemem 380 somda. Yeşillik 750 olur. Kum şeker kaç olur? Ya. Kum şeker. Kum şeker? 90 som. Kaç tıkı? Kum şeker. Kayıngdı da. Kayıngdı değil. İndiyski emez ha? Bak. Mandarı 15 som 5 milyon. Свежий. Тактулар bu жақта. Sen bana 5 som verin koydum da. Можно, пожалуйста, Сирени тоқоч. Папа, можно 5 som? Anten 5 som var mı? Bayağı kımız dağı bu жақта. Это tapkattın mı? O da. Bazarda. Qanchadan ne bazar? 130'dan. Qaytalab qo'yib 130. Allah, tushib berasiz.
Börek tuş beredi. O şu jakta o şu. Eli köp, bazarga jer jok. Sizde kança? Alça. Kaç kul ekan? 250 oldu. Ha, sizde azan ekan. Kelege. Pomidorlar tutup ketip atat. Kançadan ekan pomidor? 30. 30 so'm bo'lib qolib turibmi? 70 so'm. 90 bo'ldi. Shabdalni. Ne tavba edigen? Düş. Qanday bo'lish? Darbu son 5 bo'ldi. Cem yapıyorduk. Assalamu alaikum şef, qandaysiz? Yem tutatdi. Qandaysiz? Yem tushdi. Cem tushdi? Mana tushdi. Qanchadan? Assalomu qandaysiz? 2 so'm. 2 so'm. 26dan bo'ldi, 5dan bo'ldi. 26dan bo'ldi. 26, arpa 25 bo'ldi. Arpa 25, jigori 26. Yaxshi. Tushirdim. Tushganda elga yaxshi. Baruzga yaxshi-da. Rahmat. Ertangi bayramingiz men. Bu жақта da shunday bo'lsa kerak. Darbusning keyini usul жақта ekan. Qanchadan bo'ladi? Ya. 18. 18 deydi. Qanchadan bo'lgan? Men juda. Men 100 gramda. 18 kan, 18. 18dan. 18 deydi. Yaxshi. 18dan. Qayerda bular? Qayerdan keldi? Shamolsaydan. Üstüsünü satılmay bu. Üstüsünü satılmay bu. Yakta arzanıрақ bolsa керек. Qanchadan ekan bu yakta? 18 kun. 18 deydi. 18 Kömürler tavuk olub turayı. Qanchadan bo'ladi? 5000 bo'ladi. 5000dan. Sorti qanday? Qarajira. Qarajira. Shavriklar qanchadan bo'ladi ekan? Aldila 5000. Ne qavarsan? Turar tuvi. Kömürler 5000dan bo'ladi. Sülesi tushib beradi. Oğun gelip dur, onun bağlarını bilip görüyor ekan. Nima? Men ketdim. Satoslar mı? Qanchadan bo'ladi? 2,5. Bardı bu. Ha, kirela sotdi. Ne sort? Kargon. Ya. Kargon. Targun. Yaxshi bu. Ha, no tartayotgan jo'q-ku. Tartib o'tir. To'xta. 2,5 ming so'm deydi. Birla sotgan. Karbon deydi. Karbon. Bas! Qanday nonga nimalarga qanday bo'ladi? Satoslar bunday aluvchilar. Qolib yo'q ya. Bu qayerda? Qozog'istonda. Ha, yaxshi. Bu yoqda benzinni mollarini ko'raylik. Qanchadan bo'ladi benzinlar? 56. 95. 95, 58, 92, 56dan bo'ladi. Tushibdi, yaxshi. Bugun 56, постоянно. Постоянно, да? Постоянно 56. Бүт жерде бuyursa. 95, 58 bo'ladir. Mına tuğanlar bugünkü
базардын бааларын билип көрдүк. Сиздер менен болгон турактуу Манас району Покров айылы 8 июль 2022.